Biam Samu akwa Badwam TV Badwam Jumadi so yada Apostle Dr. Ni Tegotegwa say ni nkran hyansam a odi abreye de adu so ne Badwam kase ensam no ne obetie wo mu bi enie awutu senya East NDC amanyukuo no se wo mu enyanteye se MPP for adini pakuo bi eba ho abema aba ye ba beto no memenda no aye bibie wo ho ni nyina mu so MPP se no kro bi ani sansem ne mo Dr. Mahmoud Bawumianso ako Prophet Adom Cheidua natena ye na hware ko jempa ye moden eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 or call YouTube Adom TV Tube kwadomonline.com nsemi ene nsem bebre so eka ho e wo ho medin de afia amankwa tamaklo the links ene wasesa mitrini no afia ni de miente said ensem ni chemo ankasa etie presidential candidate ma MPP amanyukuo Dr. Mahmoud Bawumia said John Dramani Mahama ye Franka Tuni demand DC amanyukuo no ne ekoso wa memuomu wo sikasem totoye no ontumi enye ntibe magana fo mfa wo ntumi ma no emediman so ne mo mfa mo no Dr. Mahmoud Bawumia asi wa onu wa ye ejuma asin na me bisa ne se unti economic data asiana Usha jobs, we have created more jobs than you. We have done more agriculture than you, more industry than you, more roads than you, more railway than you, more airports than you, more hospitals than you, more classrooms than you, more fiber optic cable than you, more courts than you, more sanitation facilities than you, more zongo development than you, more public libraries than you. And in every corner of the globe, no more than you. Now, Ose Woody, why a Jumasian? And in American say, would you would say, why a Jumasian? Bra, na debate. Man on one, bra, na debate. Because our Brian debate, no, Osuru, we Johnny to send Gokon getting. We Johnny. Omba, Osuru. Ye banu, ye Ghana for bo. Say omudi MPP ba, ye the free senior high school education. Ye be Ghana for. Choboy, ye share sabono. Oman penyi dada country say ye dada Ghana for. And ye 419 promise. Ain't baso is not possible. And I say it is possible. Bainto akasiano so kani Attorney General na osaye Minister for Justice Merita Biwapia opon sendi si aben beba ombehwe na enhihye pa ebeboa ma asetena mu yeye sikasem ntutuye akona nimo no eno ene si won mo ene so Adom kase etoso man ye di enim pa na one reason because ahochira ba na ahochira ba ma ye ne ebre enti ya ye ejuma pa na ejuma na kaka kra bi na ewie enti me pa bocho ma ye ntina se ye nto ejuma no so because 7 December we are going to see the victory of John Mahama and the NDC. Elina na ampemo sei eye emadom frefo mandisi amanyuku no ewapuye mantam ya to Ghana men nyina animu se wonta yendisi amanyuku na chi no wonto aba se de be ya fimpinu ani dunu na abato no bedi mu enkunim amaya tete amaya ha asa na yetika ya bi aduna nyina ahye asa na mo baniti ya tete mo bi for di omani si apene abitia na manga ya si apene sabi no mi anu sa ya bradia amana waji ya kotu abana ya nsha bia chiya no ya nsha chiya no ya sansu dia ya chiya MPP youth ye wo tachiman se yese oman Ghana ho kire wo ho nti ye pensisemu a wo mo kire se nye ora John Dramani Mahama wo ye Franka Tuni DC wo no ene besesa wiase nsakraye wo sikasemu ene won makopaw ultramodern urban park and stadium ho ntoma wo tachiman ene wo mde nsemi etudwa There's something systematically from Nkrumah bread. Never before time.
no kono se na we campaign no kono campaign before time e be do na kono ye sen asana atama se ni John egie ente no yen kono aduane nko a ofuo ne china ma ye omono ye be jama ama omono ye ni enya aduane politics nko na ebe no ena ebiom so no sa wo sei awo kire owu a kire ni obeye upa policies ben na odi beba na sa wo kire no abrase wonni bi woti yamfa ma ye na dia ma emebunu bi a wonum ewo techiman ene amani boni nkomo twetwe mu no woda aban ase so wodi hihye bebre yegu akwan mu ya eboa wono mama wa bada ntia mu so say ahun kira ba you say in the midst of the suffering now we are able to pay the public and the civil workers. And in the midst of all this suffering, free education is ongoing. And in the midst of all this suffering, teacher training allowance is being paid. Opposition party we say we are saying the Ghana. I'm not but I'm not sure. In fact, Oba, our 1, 2, 3 things to pay him up in the benefit from a baby, a human, who if you go never hear president, whenever on the back, Chakoya or MPP Amanyoko Franka Tuni Dr. Mahmoud Baumia ene watcher say wokwa from plains and an important one sase yantam de dahoni nsuo papa obehwe na nyame ya nadom na tumi ni bedine nsemu a obehwe apagya mu agriculture ne titru pa ebemam ni mu so ewa from plains Ekuafo Choboy ye beye adwuma bebre aboa ekuafo afram plains ha mo asase mo nsuo enyesa eduane afram plains ye betimi ha ye bread basket for the whole of Ghana na mo ekuafo a mo ha no ene mo Ghana mo hia moa enyesa enti ye irrigation facilities se edema ekuafo ye nsuo a mo debetime ye ekuadwuma no uhwe said the Ekoso, Ewo Konedu, Ewo Atonso, Ewo Galontu, Hominina, ye irrigation facilities, Emma, ye bia, ye bechicha assassino, ama equiafo, no mediado, no mediane. Nana Krobia Sante, a crunting hine ewo fori, or the atonemanfo nyina animu se, won't so about MPP a manuku nisan se, one mukwania manukria, or war and share pie, beboa many dachi. Awofu biara. Okwa koto aban empuntu nti ene oba ene yemma eda achi eno nti na yeko akoto abano na se osi empuntuo ana oba ana yemma da achi dia na ehfa na sese oto abaneko ne ba bia yese otoko ene MPP yen papa Dr. Alaji Mahmudu Bawamia oto waba emano NDC Amanyoko no nkrabata was awutu senya East abatom pesia so frɛ IGP sɛ wonfa ememma no bi dodoam sa meka won abatom pesia no ɛho na de si na no da was Steps to Christ Registration Center 2020 a wi akire tututu okɔ mu mepra obi ne bi nsibie mu nti wo hia bambo mu ɔden wonfa bi sa meka won ɛwɔ hɔ dada no ɛho IGP say and there your man 24 hours and I say 48 hours say on man ni manfo and I say ni asrafo no embra no munye investigation na omo a yati say omo aba ha say so omo mbra mbe koso confusion and I say omo disrupt your electoral process no yen for omo fi ase because kaso ase yen mo bia na ade a agenda omo set no we are aware na yenim de omo pese omo ye na yen kaso amanfo na ne kan ya NDC for any honorable Felix Nako your nin call for say omo ntena se enye nhwehan enye sa asema omo pese omo tie wo kaso ase no ene na besi Michael Ade eye wutu senya is chotrofo MPP Amanyoko no omo nim say yenim say omo first vice chair any omo parliamentary candidate ni kro akosesa langas over 100 e de aba constituency ha na ye omo won say we in the New Patriotic Party no ye react ye and I can share ye and enti and o ma sheda as part of their diversionary tactics no and o medi kan apia bontin say oh IGP MPP for akofa baku boys minia ye tu afre IGP na ombra now hotel kura omo ka say
party for no anase bokufoɔ no wɔ no yɛn nyinaa yɛnkɔ na yɛn MPP Amanyoko Franka Tuni Dr. Mahmoud Baumia Eko Kumase na ochi ewie ye ntemme ewie chire Prophet Adom Chedua ne na sorry ma a Believers Worship Center o bompa ye modern eguneso. They would come cut us one goodness. Yes. Ya me obro for manya possible. Yes. Baba tampa. Ma anya possible. Amen. Kongron. What are the mundi? Yes, Lord. Emma Woma. Yes, Lord. Yes, Repouch. Yes, Repouch. Uncle Beya. Yame Mobro. Yes. Should I empire bonnet years? Amen. Nientimenkasa. Papa, yes. Yes, Lord. Adomora, Yadawaswati, Yadawasi, Yamemo Brofo, you are your Jesus. Conquering us forever. Yes, Lord. You come food in Cassia. Amen. Akasa Uyunya. Conquer Jesus. So, oh, Jesus, Lord. At the Sufra. Yes. Conquering. Yadu. Amen. Yes, Lord. Jesus. I'm a singing. Yes. Papa, yes. Papa, one Christ. Oh, yes. Now, watch. Yes. Oh, Jesus. Okay, said in Jesus Christ. Yes. Amen. Amen. Oh, some Cassia. Yes. Yes. It is possible. Yes. Yes. It is possible. It is possible. It is possible. Amen. Yes. Amen. Baye from anyon semu na yomura yensem fofromo na principal dada de so abandese na midwifery training college wa hafo tani kusi wode adesere tudwa pa wo mu hia ka de ebeboa ma school na gina ne na so atete animdefo kase no etwaso. Lecture halls we don't have. When we have, we can take more than what we have now. We can take more, but we don't have that. Inadequate office space for administrative and academic staff. Most of the staffs, the offices are not adequate. We are managing. So we need more. Lack of a fence wall to protect the land from encroachers and to control the movement of students and animals. A school phobia, woman so suku mu any Adom news in central for a chicken common, almost in same say na tuja. That there so about NMTC, a school papa, or mobile home modern ewo academics mu, seba academics, a boy home modern. Now so nyama bi wo hono ma ehu hia yen senia academics no ebekoye, senia adisiana yesiano ebekoye amaye. School ne city na ekọ nanim no. Yeso ya bayi ya behwe say ya hoden ebetimi di ata akiri na school ni mla ne nhyehyɛ no so no ebedi so ne abo ma school na de atumpon se de be ya ye ba chi e ba yi no obi a betimi awie na ebewie nso ye wie ne saa akwa ebewie ɛwɔ nkunimdie mu. Lecture halls we don't wa kase no eso na adehia won mo wo ofosu bato womo kwan pa na ye womo haw nanso ne drip na be drip ya womdo won ho ani gesem etudwe ya brankasa ya di achi no na me brother ya di aka no say awoka oba ya di nuko nkwanta ya bre papa eji efa nsuo so ya hwede wi adu so pa nyankopɔ ya adu MPP for ya di ehu adom mo andu na woti no na me braka ya ni ya kwan asidan koma nyankopɔ amani abisa mu enyo bete amani ami famu okwa wezunu ama misi baku makanya sire ti kwa misi baku atu ana ndade bia ndisi minyinsa me bring okwa wosu sa manya sire ti kwa mi na we yapu na ntu nda yenya ntu abanu kura 3 days pepepe
bibia nya yo okay mi sheni bo mahanu mi di sheni bo ni mi bibia me gwa no me ti bi dani mi hu mpemia Felix Owusujima eye nkwanta mensini krache adwuma na ya sha ase adwuma no bato aso amana na efe yen na sabio obi osi foundation obi timi beto aso yi osi foundation pasomati ase oti je besra mu benifo mo hu se eyade ehia mu besma sro mu se ekwan bia so ebe ye kwan no da no mabba makacho mo se mu jo to mo ase machines ni bi o kabete kwan se ewie kwan na se papa we feed am by na edi kan di babaye asa na grader no ababa bisisi so eti mesra mu pamocho we enye ndisi anya Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pɛ ye de asie asedan kɔma omre no wadaagye e bɛkɔso asrɛ so obɛtwen ye woda bonkrata no wa ha ne abie phone lines no na ye no so ato aso na ahofade de ye bodawro sɛ ye besi HIV/AIDS ano kwan sɛ de esema ne musuo no ebre no aso sɛ me no mienu ye hwɛ ne ye boye ho ban sɛ wontumi abstain ni entwo ho free ma oba ne be ma nhyiamu dia so ye use condom ne nyire fa mo ye ho ban na wo bo ho ba free HIV ho no na wo bo ho ban so free nyawo ahodo bi ye kwaba ne ato aso